Pozdrav! U ovom vlogu ćemo vidjeti zašto nam je za paški sir važna bura. Znači kad puše bura, ona uzburkava more iz Velebitskog kanala i iz Paškog zaljeva. Kad uzburkava more, diže morsku prašinu u zrak i onda nosi posolicu koja pada po pašnjacima. Znači na tim pašnjacima zbog te posolice mogu isključivo rasti određene biljke koje mogu trpjeti takve sirove uvjete, posoljeno tlo. To su najčešće sukulenti, znači biljke sa tvrdim listovima i te biljke obično su isto tako i aromatične biljke. Jedna od najpoznatijih je kadulja ili što bi mi rekli po domaći slavulja. Znači slavulja je izuzetno aromatična biljka i izuzetno otporna biljka. I naravno da je ovce, s obzirom na to da su kamenjari škrti sa biljkama, pronalaze nju, papaju je. Kad one nju popapaju, dio aromatičnih supstanci prenose u mlijeko, a onda mi od tog mlijeka napravimo sir. Zato je paški sir poseban. Druga najzastupljenija aromatična biljka na otoku Pagu je smilje, odnosno smilj po domaći, a trenutno je suh, međutim da dođemo ovdje ljeti vidjeli bi ga u punom cvatu. Znači ovako izgleda tipičan paški pašnjak, osim slavulje i smilja, evo vidite ima nešto i obične trave. A kad ovce nemaju što za jest, kad pojedu svu travu, onda naša paška ovca jede kamen. To vam ono bude kad vam bude malo tvrđi sir ili janjetina. Svaki pravi čoban na Pagu mora znati graditi suhozid. Ovo je baš, ajde. Ove grbove zelene što vidite pod paškim pašnjacima, to su biljke sobina iz porodice Juniperus. Nju ovce ne jedu, ona nam malo stvara probleme jer se previše invazivno širi. Treba je... A dobro dođe ovcamin za hlad. Znači osim posolice i jakog vjetra zbog bure, surove uvjete na otoku stvara i visoki albedo. Znači albedo je visok zbog velikog žarkog sunca koji onda ljeti tuče u kamenjar i zbog koga ne možeš ništa vidjeti i padneš u trans. Ko ovo more platiti? Zašto je znači važna paška bura za paški sir? Osim za surfanje, važna je i za kvalitetu paškog sira jer nam omogućava posebnu mikroklimu. Zbog te posebne mikroklime imamo posebnu vegetaciju na otoku Pagu. Znači prevladavaju aromatične biljke, poput kadulje, smilja i tako dalje. Ovce ih papaju i kad ih ovce popapaju, aromatične supstance završavaju u mlijeku, a nakon toga u siru i u paškoj janjetini. A svi vi koji volite poeziju, poslušajte pjesmu o buri i paškom siru. Paški sir je beleca, od slavulje i smilja, pelina i bušina, drača i koromača, kih su zasolili ragani od 2 vale. Ča su ih biliška i mrkuša, haloka i rogulja, čala i fećara među babuljima niz skale.